Kada izađe iz tela, telo se raspadne. Tako Adamovo telo posle Noevog potopa sahranjeno je na jednoj steni pored Jerusalima. I kako je Adamova glava do tada bila cela, i Adamova glava na toj steni se pretvorila u lobanju. I zato po Adamovoj glavi se stena naziva Golgota. Golgota u prevodu znači lobanja. Jer na toj steni Adamova glava se pretvorila u lobanju. Posle toga kada je došlo vreme da Gospod preda svoju čoveču prirodu za otkop ljudi, kada je ostavio 99 ovaca u raju na nebesima i krenuo u pustinju da pronađe jednu ovčicu koja je skliznula iz raja, ta jedna ovčica predstavlja ceo rod ljudski, tada se Gospod obuku u čoveče telo od Duha Svetog i Marije Djevice i posle toga je predao to čoveče telo da bude razapeto na krstu. Znači, krst je pobiven baš iznad Adamove lobanje na steni Golgotskoj. I kad je sa Gospodnjih nogu procurilo krv na Adamovu lobanju da mu opere praroditeljskih grehe, sunce se pomračilo, stena se raspukla Golgotska, Adamova lobanja od ozgo se skotrljala i pala dole. Mesto gde je pala danas se naziva Adamov paraklis. Znači, Adam na Golgotskoj steni kao prvi čovek predstavlja sve ljude celoga sveta, a Gospod je tu razapet da iskupi rod ljudski. Ova dva razbojnika, jedan razapet sa desne strane Gospoda, jedan sa leve strane, simbolički ukazuju na to da su svi ljudi grešnici. Znači, taj blagočestivi razbojnik sa desne strane, on je prvi ušao u raj. To je zaista veoma interesantno. Znači, ova dva razbojnika dele sve ljude celoga sveta u dve ogromne svetske razbojničke družine. Čovjek još iz malena počinje razbojnička dela, tako jedni su blagočestivi razbojnici, kaju se za svoje sagrešenja, a drugi razbojnici, oni sa leve strane koji slede onog nepokajanog razbojnika koji se zvao Kestas, tu je idolopoklonstvo. Znači, to idolopoklonstvo u anđelskom svetu kad se dogodilo, taj najjači, najlepši anđel koji se zvao Lucifer Lučonoša, on je pogordio se, teo da zauzme Božji presto i privukao na svoju stranu 1/3 od svih anđela, od svih činova. Anđeli su stvoreni sve po činovima. Znači, otpali su zajedno sa njim i herovimi, visoki činovi, 1/3, to nije mali broj, ogroman broj, otpalo je zajedno sa njim. I on kada je padao sa nebesa, čuo je reći za sobom, drvetom ćeš oboriti, no drvetom ćeš i oboren biti. On je to čuo i zaboravio. I kad je oborio rod ljudski drvetom poznanja dobra i zla, Adam i Eva kad su okusili, on se setio pola te reči, drvetom ćeš oboriti. A druga polovina, no drvetom ćeš i oboren biti, nije mogao da se seti. On kad je razapio Sina Božjeg na krst, pomoć svoju slugu, on je likovao na krstu, govoreći u sebi, razapio sam Sina Božjeg, sada sam u svemu ja naslednik. I dokle on tako u svojoj zlu radosti, onda je kao munja u njegovim ušima odjeknula i druga polovina ove reči, no drvetom ćeš i oboren biti. Tada je strašna drhtavica ušla u njega i on je sav drhteći sišao na dno ada dole. I sva paklena vojska okupila se oko njega, pitajući ga za veliki razlog zašto drhti. I za to vreme na veliku subotu Gospod je sišao mu njevitu u adu, razorio ad, vaskrsao proroke, u nedelju on vaskrsao i otvorio rajske dveri za ceo rod ljudski, ko hoće da se spašava. Znači, Neža Volski se uhvatio u veliku zamku baš u Lotovom grehu, jer on se nije zadovoljio to što je sve ljude tamo u Sodomu i Gomoru naveo na protivprirodne grehe, pa je posle toga i Lota naveo na veliki greh, ali je Gospod tako učinio da se on, Neža Volski, uhvatio u veliku zamku baš u Lotovom grehu. Kako? Evo kako, kad je bilo Avramovo gostoprimstvo u Hebronu, anđeli su donela 3 pasirska rajska žezla, 3 pasirska štapa iz raja i predali Avramu i Sari da će im se roditi sin, da će dobiti sina. Isak se rodio, a Isak je praslika za Gospoda Isusa Hrista. Posle toga kad se Isak rodio, šta se dogodilo? Gospod je kušao Avramovu poslušnost, rekao, uzmi svoga sina jedinca i idi na planina Morije pored Jerusalima i prenesi ga na žrtvu.
I Avram, poslušan Bogu, uzeo svoga sina, sve što je potrebno za žrtvu i krenuli iz Beršave za Jerusalim. I usput pita Isak svog oca, kaže: tato, sve smo poneli što je potrebno za žrtvu, a gdje je sama žrtva? I Avram odgovara svom sinu, kaže: sinko, Bog će da se pobrine za žrtvu. I kad su stigli na tu planinu, na onoj steni gdje je kasnije sazidan Solomonov hram, tamo postoji jedna stena, ogromna stena. Ispod te stene se nalazi Adamova pećina gdje je Adam boravio, a na toj steni iznad je Kain ubio svoga brata Avelja. Na toj istoj steni je Avram prenosio svoga sina na žrtvu. I tu je postavio sve što treba i uhvatio svoga sina, nož u ruku i za sekundu da ga zakolji. I munjevitom brzinom anđeo gospodnji vata mu ruku i kaže: Gospode, kušao tvoju poslušnost, da li ću da budeš poslušan, evo žrtva pored. I tako posle na tom mjestu je sazidan Solomonov hram i na toj steni je stajao kovčeg zaveta i to je bilo svetinja nad svetinjama u Solomonovom hramu. I da se vratimo malo unazad, kako se je knez Žavolski uhvatio u veliku zamku baš u tom grehu. Anđeli su doneli 3 rajska žezla iz raja i u znak da će dobiti sina, i kad su oni otišli prema Sodomu i Gomoru da puste sumpornu kiselinu, Sara je bila besna na Gospoda, škrgutala zubima, imala 99 godina i Gospod joj javlja da će dobiti sina. Ona je toliko bila ljuta na Gospoda, bila opasnica, uzela, razbuktala vatru i ubacila ova 3 rajska žezla, 3 rajska pastirska štapa što su anđeli doneli. I ubacila ih u vatru i spržila ih. I Avram, kad je to video, pritrčao, izvadio 3 suharke, ono što je preostalo, i stavio u riznicu. I kad je Lot počinio taj veliki greh, došao kod Avrama da se kaje, i Avram uzeo ona 3 spržena žezla, rajska žezla spržena u obliku ugaraka, i podao Lotu i rekao: uzmi, posadi ih ispod Jerusalima i zaleva ih, donosi vodu sa Jordana. Kad pozelene, to je znak da ti je Bog oprostio grehe. To je slikovito prikazano u manastiru Časnog krsta i on se mučio 40 dana da zalije i svaki put ga nečastivo ometao. Kad je napunio mehove sa vodom, utovario na magare sa Jordana, to nije blizu, vi znate koliko ima, nego oko 50 km. I kada dođe na mjesto da zalije 3 rajska pastirska štapa i posadio, mehovi prazni, čao ih ispraznio. Tako 40 godina 40 dana se mučio. Sada, kad je uspeo da ih zalije, kaže da su pustili koren, sjedinili su jedno stablo i stablo je izraslo veliko, koliko da se napravi krst. I to drvo su odsekli za vreme zidanja Solomonovog hrama, da ga ugrade za Solomonov hram. Međutim, neka nevidljiva sila je sprečavala obradu tog drveta i pitali su prvosvećnike zašto to drvo ne da se obradi za hram Božji. Prvosvećnici su rekli: ako to drvo ne da se obradi za hram Božji, vjerojatno je prokleto, odbacite ga. I drvo je bilo odloženo i poslije toga kad je došlo vreme da naprave krst za Gospoda, uzeli su to drvo, tad se drvo dalo obraditi, napravili su krst i na tom krstu je Gospod razapet i Gospod je dao silu krstu, znači ušao u sva ljudska stradanja, u sve ljudske patnje, dao silu krstu da prže đavolsku silu. A Lot je učestvovao u nastanku tog drveta. Učestvovao je, baš u svoje pitimište izvršavao. Znači, zaista se knez Đavolski uhvatio u veliku zamku baš u Lotovom grehu. Tako je Gospod Bog učinio. I Gospod je učinio veliki izazov i zavist knezu Đavolskome. Jer knez Đavolski kroz žensko biće, dakle kroz Evu, je naveo da se ceo rod ljudski začinje u izgnanstvu iza rajskih dveri pod okriljem drveta poznanja dobra i zla. Znači, od tada, kad su Adam i Eva okusili taj plod, od tada rod ljudski se nalazi pod okriljem drveta poznanja dobra i zla. Čovjek doživljava i dobra i zla. Koliko dobro, toliko i zla. I život u telu ovdje je veliki ispit i velika borba. U izlasku iz tela ne priznaje se pokajanje. Zato nam je život kratak ovdje dat od Gospoda Boga, od izvora života, da ga čovjek iskoristi za svoje spasenje, a ne da ga prokocka. Tako, pošto je knez Đavolski kroz žensko biće naveo da se cijel rod ljudski začinje u izgnanstvu iza rajskih vrata, Gospod je
postavio žensko biće presto Bogorodicu je Gospod Bog postavio iznad svih arhanđela i anđela pored Božji prestol, tu gdje je neki put bio Lucifer. Tu je postavljen prestol Bogorodice i ona ima vlast na njime. I tako je to zaista veliki izazov za njega. I život ovdje u telu je zaista velika borba i veliki ispit. Čovjek treba redovno da se moli Bogu, neprestano se moli Bogu, da dolazi nedeljno na svetu liturgiju, da proslavi Gospoda Boga, da se ispoveda redovno, da se pričešćuje redovno. Tako jedno čovjek može da sačuva u sebe Carstvo nebesko koje je primio prilikom krštenja. Drugačije to je nemoguće. Đavo uzme Carstvo nebesko čovjeku što je primio prilikom krštenja. Ako čovjek ne dolazi nedeljno na liturgiju, ako se ne pričešćuje redovno. Sveti oci kažu da ne prođe 40 dana se čovjek ne pričesti. Znači blagodat sveto priča traje 40 dana. Čovjek treba da se pripremi jedan put mjesečno i da se pričesti, da primi Gospoda Boga u sebe. I hrišćanin koji posti i gladuje, moli se Bogu, on je opasan za đavolsko carstvo. Zato u današnje vreme đavolu smeta postu, da uvijek mu je smetalo postu, on je pokušavao da se post ukine. Zato novotarci ukidaju poste. Znamo da posti postoji u Starom Zavjetu i u Novom Zavjetu sam Gospod je postio da pokaže nama kako mi trebamo da se ponašamo za vreme svog života. Apostoli, sveti oci, svi su postili i u današnje vreme ukidaju post. Danas jedi meso, sutra se pričesti. Ne, to ne može tako se čovjek pričešćuje na osudu. Čovjek lepo treba da posti 6 dana, ako ne može 6 dana, sveštenik ima pravo da razreši pojedincu i drugačije. Bitno je da se čovjek pripremi za ispoved, da se ispovedi obavezno, da se pripremi svoju dušu, da pripremi i telesno i duhovno, da se pripremi i da primi Gospoda u sebe, cara nad svim carevima. To je najveličanstven događaj kad se čovjek pričešćuje. Ali zato čovjek treba da se pripremi, slično kao kada čovjek priprema svoj dom za doček cara, zna za nedelju dana dolazimo u car, šta ima da uradi? Počisti svoj dom, omete, postavi svaku stvar na svoje mjesto, okiti ga, namiriši i kada dođe car da to bude svečan doček. A zamislite ako je sve razbacano i ništa sređeno i car dođe. To je bruko i sramota. Tako čovjek isto treba da pripreme sebe i sa duhovne strane, da ispovede svoje grehe, svoje stidne grehe, da ispovede jer se tu kriju velike zmijurine u stidnim gresima. Ali jedan iz posljednjih koji je živio u vreme Svetog Antonija Velikoga, on je po 40 dana nije jeo ništa i molio se Bogu. Bog mu otkrio mnoge tajne iz onoga sveta i taj iz posljednjih se molio Gospodu Bogu da mu Bog otkrije šta se događa kad se čovjek ispoveda. Bog je uslišao njegovu molitvu, došao jedan čovjek da se ispoveda, za vreme ispovedi se kazao jedan greh, izašlo je zmije iz usta njega, kazao drugi greh, druga zmija izašla. Koliko greh je kazao za vreme ispovedi, toliko su zmije izašle. I počeo da priča neki veliki stidan greh i pojavila se ogromna dugačka zmijurina iz njegovih usta izlazi. I on se postidio, nije htio da kaže greh do kraja i zmija se vratila u njemu i taj čovjek otišao, posle se pričesti, anđeo Gospodnji na jedan nevidljiv način oduzeo mu pričest, odnosno pričest dao mu ugalj. Dakle, čovjek treba da se pripremi, da istera te zmijurine iz sebe, onda da primi Gospoda u sebe. To je veoma bitno za čovjeka. Zato je i Sveta crkva ustanovljena u crkvi za vreme posta Božnjeg, Vaskršnjeg, Petrovskog, Velikog Gospodinskog, da svi ispovedi, djece, mladi i stari, svaki čovjek neprestano greši. Nema čovjeka koji se rodio da ne greši, neprestano greši svim svojim čulima. Jer zmija se vuče na trabuhu i jede prah do svoga veka. To što je Gospod rekao zmiji da se prokleta, da se vuče na trabuhu i da jedeš prah do svoga veka. Da se vuče na trabuhu, to znači pošto je zavladalo drvo poznanje dobra i zla, rod ljudski se obreo pod okriljem drveta poznanje dobra i zla i nežalostki ima vlast da nagovara ljude na grehe. A čovjek ima u svojoj glavi jedna naprava koja je daleko savršenija od svega toga i od kompjutera, od televizora i od telefona. Čovjek ima super telefon u svojoj glavi. I ako veza nije zauzeta sa Bogom, đavo pozove čovjek, odmah ga dođe, kaže počini ovaj greh, počini onaj greh. Nema ni jedan greh učinjen među ljudima, a da on u tome nije učestvovao. Svakome čovjeku nudi greh. Zato čovjek treba da ispoveda i misli koje dolazu u glavi, da otkrije đavola u tome. Ali da znate ispovedati se, to je najteže od svega. A zašto najteže? Kad čovjek greši, đavo oduzme stid čovjeku, kao da kažeš dobar dan, tako pogreši, uopšte nije ga briga. Ali kada hoće da se ispovede, ne može, đavo zadaje stid
da bi sticao stanarsko pravo u čoveka. I kada čovjek počini veliki greh, mnogo veliki greh, tada đavo zadobije vlast da uđe u čoveka i tera da čovjek vrši samoubistvo. Kad čovjek vrši samoubistvo, neka sila iznutra ga tera na to. I čovjek je nemoćan da se toj sili suprotstavi koja ga tera na samoubistvo. A to je upravo đavo koji je ušao u čoveka i tera ga da vrši samoubistvo. A kad se čovjek ispoveda, đavo izlazi iz čovjeka i beži i zadaje smrad. Jer đavo smrdi, on je smrad na svim smradovima. Tako da se čovjek pričestio treba da istera te zmijurine, najpre te stidne grehe, tu su velike zmije, pa i one male zmijice, sve da istera taj smrad iz sebe i onda da priđe da se pričesti, da primi Gospodu u sebe. Drugačije je opasno pričešćivati se. Opasno, zaista čovjek treba od srca da se ponizi pred Bogom, a ako se čovjek ponizi, smiri se pred Bogom, Bog rasvetli čoveku. Jer ako je čovjek gord, sam đavo je gord, odmah zarobi čoveči u duhovnom zoološkom vrtu. I za takvog čoveka, zarobljenika u duhovnom zoološkom vrtu, kod đavola zarobljen čoveči, za takvog čoveka, ono što dolazi od Gospoda, što je istina i svetlo, za takvog čoveka je to mrak i laž. A ono što dolazi od đavola, što je svaka poganština, što je zaista mrak i laž, za takvog zarobljenika to je istina i svetlost. Tako da čovjek koji se nije smirio pred Bogom, on ne može da veruje, ne može pravilno da rasuđuje. Ništa da vam ne bude čudno zašto neki ima sektaši, krivo veruju, neki ovako, neki onako, nisu u pravoslavnoj veri, ne mogu pravilno da rasuđuju. Eto, to je upravo zbog toga, zbog greha gordosti. Greh gordosti je izvor svih grehova, zbog greha gordosti je otpaljena trećina od svih anđela. To sam idolopoklonstvo, proglasili sebe bogovima, hteli da budu bogovi, da zauzmu Božji prestol. Pa Adam i Eva su hteli da budu bogovi, sterni su iz raja zbog toga. I čovjek je sklon tom opakom grehu, zato su sveti oci krajnje smiravali, uzdizali sve ljude iznad sebe, a sebe smatrali da su najgori od svih. Ali kad je bilo u pitanju pravoslavne vere, oni su život svoj davali, nisu hteli ni da čuju da neko kvari pravoslavnu veru. A u današnje vreme kad se pravoslavna vera svim silama uništava na svim poljima, mi ako čutimo, to znači da dajemo saglasnost. Znači, pravoslavna vera nam je više dragocjenija nego oči u glavi što imamo. Trebamo da čuvamo svoju pravoslavnu veru. A Bog pomogne u tome da nas utvrdi na uskoj trnovitoj stavici koja vodi u život večni i da u raju na nebesima, jer čovjek kao sazdanje Božje stvoren, sazdan po slici Božjoj, po obličju Božjoj, ima početaka, nema kraja. Bog nema ni početak ni kraja. Čovjek ima početak, nema kraja. Tako čovjek je rajsko biće, nebesko biće. Da tamo smo stvorni. Tako da nam Bog pomogne da prebrodimo, da položimo ispit za ulazak u raj ovdje na zemaljskoj planeti. Pod okrenom drveta, pod znanjem dobra i zla i u svoje vreme da sa anđelima slavimo Gospoda Boga, izvora svoga života u vekove vekova. Amin.